KFKJGP West Jaintia Hills District waki behet chnong war Jaintia kiwana kapot wagari Bangladesh haden wa yu ki kan ad hagani gari anin gisngi da lai pet ki kapot na do na dawki bakur ria jalong am sapno nongken am langpiang am do am sku rongkung haiwar chem ki jibon iduna na do na ria jalong ter hado opoy harongkung haiwa am iker narche we ini da pensuk i yaki nong Bangladesh op sia tu ki jepo India de wasuk kham tam lang ba ki ni ki chnong hei to wa ini ne liang ke FKJGP wagi we het chnong ane de lai chem ki wa OBC ke West Jaintia Hills o yiklam hei to wa ini benta wa yaki chnong hakapot da wan mi khmat da we het chnong ke dawki we het chnong ria jalong wa assistant we het chnong ke bakur kamten ne liang ke FKJGP West Jaintia Hills District wagi we het chnong de kuntu jor ki yaki board district of chumkia ya ini kam de vupen biang ye chipai BSF hachilenter gini gitau wakapot wagari Bangladesh hadeni ni chem ne liang wa assistant we het chnong ke bakur u e khongla do ong wa ne liang BC de pentip wa chipai ku em hakapot de liwan gi hagni arles ngi wa de dep we daw chumkia u pun bon ye chipai BSF hakapot lagi tibara lagi mengiang nelayan hat ban ngdauki bakur baju ri jalang Yawan Benta ban kedua UTC Washington serangkal ban TV mengialam ka FKJP JKS Iwan kenang ni amarwa ini kadang dam di jumlah tapi yang kerkom duty dengan BSF dengan US kampat lantai ha lada hagani kerkom ini kan Bangladesh alaman masuk ke India gila banwan application ni gila banwan UT di kisah dengir lantai gila kerja ke jumlah ni kadang orang itu isi dan brom tempat itu bukan lagi biasa pergi tulis makin kampentai kerjam duty dengan yang isi itu lah keluar bersumkia kata lah itu ini aku itu army gila kaina biasa pergi tuna dia tuna beriu tambah kata membiarkan pergi makin aku pun beriu susah dengan ini sekarang tak ada sumkia jam isi dan brom ini kamera isa yapan di population mo ni ida dunga FPJP ro kala ida dekat ni di pembahas nang di kan kota population